na Ocean Mambuatama, Sandra Capo Yadamas, Papa, Hosepe, Modia Bray, dear do son, Yabambedi, and common rest at the Apomodimun, some no etie, and ne we are singing our die, yes, you Casafa, hypertension, who be unco check it, and the BP, said, and it's Simbiano, Emutie, and train must joke into one son, Rasho, no near, dear now, who are the status, I will who said, ye, over crown, who did dear mo, Nancy, mo be BMO. Obey day afa nti no bo pharmacy bia boram na ko check ubp nentime na stroke na doso enem rantia ne mabawa enkranketo nyina enya stroke ha dwene yen check e bp na unhuna ebeboa me wo Medimafo Herbal Center Dr. Penny ewa ha Dr. Time daso ene yene ne obabedi enkomo wo hwe apomudin no na doye ne niema bi a wo ye bo society ne oman no nyame ani so nti nyame so gu so hira no ede na adwuma dog yamu akwaba na bibia boko de bibia boko Medimafo so hot say de kama gu so ehuru ye twen nyame ya adoma 21st September yes I just say adoye no gu so o me kai pa say me die wo mu de say for the first time enkanafo beju wo mu TV wo enkana heya yenkokumase oh okay no yenye okumase be wa ha ye be bi okumase ya ye bi wo Accra ba on said the time bia okumase ba we di enkrafo no 21st September the na doctor ehye obi bia bo say enkana de be ba so wo krum heya krum heya ya ke obi se na oye hwan Medimafo de na wo ya obi benya we ya do ochecha eniema na ye hwe Medimafo Herbal Clinic Medimafo Herbal Clinic apomu den bia ye bibiduro na nyankopon de yale nyina so tumi ahye yensa na wo kase na ye pressure sama anko kakra bia na kese manye ni yi pressure ye yale ya ekum yen yi pressure ye yale bia de bia metaka se emonka yi silent killer ansa na wo hu se wo pressure no na ede wo to na nanom wo ense do solution ni baabia say enka da bia mekamese de ye de take bp no ne bo onye din 200 cedis 300 cedis efie bia di din to bo amato baako akoda frunfin hie dunum ekosi di owo wa ha na akire acha na otwu bia na obi a cheke ne de na wo hu wo status ehu baabia wo akora bia 25 years the pressure number 200 wow. Because your pressure and on says say no say ene we adwuma ma ade chun na wa na won check wo pressure na e wo soro ene so nipa mpe nante ye say anya hwe kora nko bi a ne ho odin onya de e say da ko wutimi nante be say 50,000 steps ba na kora 200 kura yen obi na hane ha bus stop to bus stop na ofaka enti ama abribia no yeni apomuden tro ni ho yesa kwotena office ya yen sore ufuri ya no nwotwe waduru fie fufu banku mutu wadi wiye ya wada ubenya pressure otwumuta ne betre je pa ubenya pressure yeni ene kura nyankopɔ de ma se yeni no onyankopon nim de ye na ode ma obia ohwe ye kala ena o ma ye niane a ene ye kala ne fa ene de se ye mpe pizza ne niema nya ye kala enye ye de indomie na ye di enti yale enti na ma yare na aye bebre na se dane enmonyam ka nyankopon se abere bia wo de nyankopon ye ohun se yare be do so ntin wo de Dr. Tam da so waba na se de onyankopon aye wo Medimafo Herbal Clinic no eboro adwen ne ntiase so ayalefo na wo muni anidaso nyina da wona na woni anidaso nyina ababenya ayalesa wo Medimafo Herbal Clinic wona na wonim se wode won yade kowuo mu nyina ababenya ayalesa anapa medina so akajo bibia se pressure ekum yade enti yem hwe yade die mu yie yenhwe ye na mu yie emma yen pa breza nyankopon bo day and night no daytime yen adwuma night no yenda yen ni ane pa ebetuma boa yen susu nwi nam bebre
na boyen anwa no so adoso etima boye ama apomuden pa ye pa ma oma because omen bia se onse wahene kure so se misami yale enti yale ho a wontimi nya bibia wadwuma wo ye bia yale ba wontimi nya tini yesi misai yale woti ase enti enye se medimafo ho na wo kwakoye niam basa because me catch bibia sa onhwe na pomuden ye ena anopai Medimafo Herbal clinic nyankopon adom ye kan yale sa papa Medimafo nyeso obi beduru ho a yesi ebia titia ye free wani ase ye malaria da bi emfidie bi ye de check yade ebi wo ho obi ko ba amako hospital bebre nso me yale kula ye hunu ana me ba ha mo onu so se yale ne kan kire no eno pe na ye den ye no anano papa bi de ne prostate by oba ye o se edu ba bi ye timi twa be ma no na ya ase ne de pipe aye de ato no watimi adwun so afam okoye bi e na oba ya no de ba no so doctor matete se mo de mo ba ye se wa na otwe nam so we na otwe ye be yi ye hwe ni wie ne ye ka gen se onko comfort be bi o mo hwe ne kan tom se doctor tam da so say wa hwe na wie roba no mo nyimfiri ho oko doctor so wo yale na yale we ne wanza wozo wa he eno mo pam no to ba na me de mensa e she krata sa mo fa nkoma doctors no se bibia ni ho bi prostate na ye kama eno o mo gina de ye de ma o mo so no mo yi ye so won tenase wo tenase a sima ba miensa no wadwonso ena no wadwonso afedwonso no ayi man no ba hospital bi wo say doctors no obi ato wa ba nanum say eye impossible onyankopon anim no bibia eye possible na me catch say yama ayalefo no woni ani da so wona na won ani condemn wonu na jese onyi ni se wo hu beto wo nyina ba benya ayaresa e wo Medimafo Herbal clinic gi obi a wawuo ana yesie no epe no obeduru Medimafo a onya ayaresa se umui na yensie na ye yare na hawo yare na tete wo a Medimafo aba magana manyina ukoto na bi papa bi a ohu na mani akakenzo mame kane na Medimafo ni ho na sa woda ho kasa minya yare sa na de onyankopon donfo o de Dr. Tam da so ababema Ghana manyina sa obi biala oyare na wo papa mudin na wo pa yare sa adanse nkrofo die ebro nipa adwen enente ase so se yale fo mfa ne yale ma ho nsa mfa nkofo ebiem pomana ma me enekura wo na anopa wo de ti Medimafo no me kan kira wo se ye hwe wo wie a pomano pa jai because na no woman ba kon the doctor gidi a me de ba ye no me spec net ampo woman is yi no spec net to ho na spec se e hye no mfie bebre no bo doctor we me mfa nkofo ebiem onu ayi de to ho o yi de to ho so wo koi o san ye dey e bai pomano ma me ja no ho anopa yi hwe na wo tim no ma wo mpiansi dan na ya pakishis gum no Medimafo no efi se ayaresa ba ma ena no pay se waduru Medimafo Herbal clinic doctor me ka kire bebre onipa se eya na mentan fa nipa gidi anyahwe se wo gye di se wo ngindie de me hia pe eye wana montu ena ye challenge ma me no mienu se wutu ana mo beduru Medimafo Herbal clinic nkoa kumasi ebu akwa agudi a nyankopon adum ti ayaresa ene fa hodie ebe ya wodie ewo ho obi biere opeso oba Medimafo no wuduru matike kasa aswe eye ba akopem se de nkrofo ye wo omemu no ye medadwene ho anano na tafo ya time na so papa okay mama fa ye number no I was screen na se de na sa boss bi o number no ye 0244 774282 0244 774282 0500 727215 0500 727215 yenton yedro baby a obehu ye bi ba akopɛ ukun si yeton yedro baby ka say Dr. Tam da say yenton yedro awo baby a me treacher ma Ghana police service say na no mo ye wotafo no mo nye biem fama me say mo hu ye a mo kwachi nipa no adine ba ye no
ole obi amfa kamra kuma se ebua kwa agogo yaresafo ne ewurade na onam Dr. Tam da so obesaw yare Michelle yada say Dr. Time da so Medimafo Herbal Clinic na yete won mo enka no mame nkomra mo ba ko bi wo ho ye ba ene ye birthday no ye de beto so